12 Tagarjola constituency ni bising khobjaknai Belbari block Gutei Kamio TIPRA Mothani Shenkrak Dolal Debormani Buma Budolakshmi Deborma Shakhamiawo Kalai Azumshano Langma Chokha Tini Sangrongshalo Okokma Manai Aro Thangshokika 12 Tagarjola constituency ni MLA Biswajit Kalai Teitongo Subjonal Vice Chairman Sudeb Debormano Khoboi Block President Arjun Deborma Teijuda Adongro Hamia Jarawa TIPRA Mothani Shenkrak Dulal Debormani Samo Bajaka 12 Tagarjola constituency ni MLA Biswajit Kalai Amani bikhe sak hamia no 10-15 din no kungkhana sung kherang bara nairei nyai sung alaga khasni ta doctor special punuka ga hamo kisa ni dongo ga hani hai sung kherang bara boti kher ka 3 din don ta gimia raw kaham tong ma se borok khotat khei nyai yure pharirika ke dia pharirika ke sung mia bokok salai kaham dongo ge tini phungai borok sujiro ga tin phungai thiketa Biswajit amar basa kali nama ni. Umur itu 61 loh. Jangan lah. Kalau jama korok bisuk taman tahu. Jama korok tam, angokra, anu itu sumbang itu. Kalau kan nono para muka lah. Sini para, ke bawaan tu dia para, ke asal sini mungkin ke keti para. Sini jauh. Ini aman muka. Aman muka, budolok tidak berumah. Kalau kita lu korok tam salamnya semana yang bukan samu pergi sangat loh. Terus kami sambung ke, terus orang kau yang muncul mana jara saksari hanya tu ni no jara besar putih rok baje kun borok, kita nak kenya ni nang borong ni lang mabu ketam tang semi ya, amun ang kau yang muncul terus kami sungguh kan kaham turun ke, salta sung jara jotan maya kan naik sung asai coba, hai pun sung borok, bahan putih borok bas sung maya nang layo, aja. Mereka lukurung kau yang ke sing bos kang sama otak, lain mana bagai, omah kena, itu no, dulu apa? Pakai itu sehari, azat punya jaga, kapan dia ini anak punya jaga, kau baca sini baru Tagarjola ni MLA Biswajit aja, tapi agini sini sar sono zero puni shop aja, tapi sar agini sar sarom ni kai shop aja. Tapi bini lagi sini jo to war karak tong sini sama khai jong nero Hasteni lukurogno kulumka telam sogo Sinor Foundation English Medium School ni 2025-26 bishini katal admission eba botini form 3rd February simi rezagai tongka te o katal admission baskang ni 18 March ni simi chengjang nai obani bagai selection test ngai 15 February 2025 Aboni bagai joto rung sernai rogno joto no dati ke hai admission form nana ni bagai rung ni yang ni bukhakti sakaisa saklai mung rizakha aboni yagolo kesamri admission ngai 24th March tai class regular class chengnai 8 April ni simi rangmari komni bisingo phano jodi rangmari komni bisingo no or rung nogo rung sernai ni bagai sebmannai faidi admission na faidi joto no hambai kulumka